Við lærum ítalska. Efni dagsins eldunaraðgerðir. Preparare. Undirbúa. Cucinare. Elda. Tagliare. Skera. Tritare. Saksa. Affettare. Sneiða. Sbucciare. Afhýða. Lavare. Þvo. Sciacquare. Skóla. Asciugare. Þurrka. Bollire. Sjóða. Friggere. Steikja. Cuocere al forno. Baka. Grigliare. Grilla. Cuocere al vapore. Gufusjóða. Mescolare. Hræra. Mischiare. Blanda. Versare. Hella. Aggiungere. Bæta við. Scaldare. Hita. Raffreddare. Kæla. Servire. Bera fram. Assaggiare. Smakka. Condire. Krydda. Scolare. Sía frá. Coprire. Hylja. Preparare. Asciugare. Friggere. Viltu muna þessi orð fyrir alvöru? Opnaðu flaskartsluna, kom og æfðu þetta sett og önnur þeim að sett ókeypis. Tengillinn í lýsingunni.